Ayikho into ebuhlungu nje ukuthi ucale into abantu bangalandelela, abantu bangakusupport. Ngithi uma ngena isithunywa kwakhona basekhaya bebanganendaba ukuthi yini le nto eyenzakala empilweni yami. Bangibona nje umuntu wathi nje useless, but awubuza zenza sanyanga samthandazi. Kanti lento uyayikhuluma kimi engakhulumi kubo. Ngabe mbukelo khona ekhaya. Ikhona into ekhona kuwe, but abazali bakho nabangani bakho nabantu abaningi abakhona leyo ndawo khona bakubona njengedemon, ababoni ukuthi yini le engene kuwe ngaphakathi, because this thing ihlupha wena umuntu esukingene kuwe. Kunabantu esinabo lamakhaya ezizalwa kuwo bathi bona basindisiwe bagcina amasiko. Into engise ebuhlungu ngedlozi, idlozi lo muntu lo okungazi ukuthi amasiko awafuni liyamiyeka, ihlukumeze wena muntu, wena ongathi liyakubona ukuthi uyafuna ukumuka lo msebenzi. La kulo msebenzi wesithunywa manje laphena kunabantu efuna bahlambulule ithunywa zabo ukuze kulunge into zabo, not ukuthi kufuna kugcina balapha hlambuluke nje kuphela kulunge into zakhe, bese ukugubule kufanele ahlambulule isithunywa agcina abe kulapho ndawo njengabantu abengumthandazi. Bese umuntu ufuna kugcina ake uthwasa agcina isangoma alapha abantu, abhila abantu, athwasisa abantu. Bese kukhona umuntu ogcina ukuthi ufuna ukuthi agcina athwasiswa abe isangoma emva lokuhamba ofuna umsebenzi asebenze kahle into zakhe zimkhayile ngoba uhlambulule ini lento esemzimbeni wakhe manje siphiwe suka anaso. Kunemuntu unesiphuzo ebunyanga ufathe isikhwama sekulapha abe inyanga mhlawumbe ngoba kwashona inyanga or ngoba kwashona into ethile lapho obvious vele lokucebele kulapha because uthatha amandla omuntu oyasathe emhlabeni ushaya isikhwama sakhe. Njengami ngumthandazi, isithunywa sami asivuma ukuthi ngigabe ayi ngoba sichwenza, indlela engene ngayo lo msebenzi asifanani futhi siyathanda ukubona ungibona ngiclean. Akulaba khona emakhaya kunezimo ezibhana zemakhaya kunohlumeza ukuba khona, but I'm happy ukuthi ekhaya kithi ihlobeni zami kwagcina abantu bakhona bonke samuke umntwana unobizo kangoba ngigcine sengi-archbishop, sengumfundisi, sengiphethe amabandla, ngisayoni lesi esiprofithako esizwako ekhaleni esifikelwa imimoya esho ukuthi kunje lo muntu osuka aphambi kwami angaphila kanjani. Ngagcine ngokuthi umsebenzi ke ufanele bese ukhulisa ke uwenze indlela yakho uboniswa ngayo ukhule uthandaza. Sengihlola ngebhodlela elinamanzi, ngihlola ngesibuko. So ngingumthandazi, ngumprofiti kahle kahle singimsamo. So ngiyahlola futhi ngiyathandaza, ngiyakhuleka kakhulu. Futhi ezisengene lo msebenzi akusho maphutha anginawo. No, maphutha abakhona ngoba nami ngiphile nyami ngiphile njengabantu bonke. Ngifuthi ngibe ngumfundisi. But umfundisi bami enkonzo engikhonza kuyo inemithetho omningi. Ayifuni angisho ukuthi ngibukele ekhaya kwenza lokho. Ayifuni ukuthi uthandane nemuntu olakhathe enkonzweni. Into eyenzwa kithi nemazayoni kakhulu esidume kabi ukuthi emazayoni wabangilida waba ini ma 2x2 nabaphume kwayini la ngikhonza khona mina awuthandane nemuntu okhona enkonzweni because ibathanda bonke labasontweni. Wathi kufika umuntu omuhle samfuna lo munye emabandla abulawa yithi inkozi lawa ngithi thine bafundisi nathi thine esikhonza la sontweni. Uma umfundisi ezomkhuba sithula abayo bethiwa umfundisi wakhona ulala nemantshitshi kuphela, umfundisi wakhona akanamfazi, umfundisi wakhona akanantombi. Yes, uNkulunkulu wakwazi ukusiphatha angenayo magodi, but akubukeki ube umholi ungenayo umuntu wesifazane eceleni kwakho ngoba ngeke sazi lapho sogcina sithisa khona abandleni. Ake nje cha into ebemfundisi ngunayi anayi into lebela ini amabandla. Umuso nesithunywa akudingeka umlana bonke abantu abakho emhlabeni, isithunywa sakho siyacasuka sadineka sigcina sikuphambanisa nemcondo. Isithunywa sakwenza ukuthi uganwe, uthandwe ngabantu, ube negazi. Bese kuba ngoyikhethelayo idlozi lakwenza ukuthi ube negazi, uthandwe ngabantu. Ungakuhle ufunele ingane zabantu zonke ingane efanele nazo ugcina nabafazi bebantu, akubukeki ingane zakwethu. Angisho ukuthi mina maphutha nginawo nami nginawo njengomthandazi, but asakwazi cha ayintombi emthandazi uthandana intombi yakhe le mhlawumbe ke nale ngoba akubukeki abantu uzobashumayela bathini njenge-archbishop. Hayi, angikuvumi lokho unless nakukhonto yenzile ethi kufuna abe namfazi wena nje senze ngemali kuphela. Ubona bakhona emakhaya asibuke nempilo esiphila manje iyona esibulala ukuthi mina ngizoze ngihambe emhlabeni angiyekela ukukhonza isintu, angikhonza amadlozi but ngiyazi ukuthi akhona fanele ngigcine ini isiko lawo, ngigcine ini umsebenzi wakhona, fanele ngisigabe siphandle ngihlabe imbuzi njengami nisithi ngisithanda kakhulu ngane zakwethu. Kuba mhlungu mhlawumbe uma ngoba lo muntu senzengene kulo ungibisa buhlungu ngoba ngeke liba yisotsha
bodokotela kuningi ngisebenze khona. But ngokuthi nginebizo ngagcina lokuphi la waphinde futhi uNkulunkulu wangeza more uphinde futhi ube archbishop phezulu ngokuthi usiza abantu ube umendela abantu bakulandele ngemuva ngizongibona bona bakhona emakhaya manje ngathi njani emthandazi la sidibana khona ngiyanibingelela kakhulu lapha e-UK, eZimbabwe, eMozambique, Swaziland, Botswana, America nanonke kude kuthi South Africa na ngiyambingelela ngithi uMthandazi Dlamini lo nguye lona osebenza ngesithunywa nje ngizombona kakhulu setanisita kakhulu nganza kwethu ngiyakhulekelana futhi ngiyasizana ukwazana nami kunenge ozokuthola empilweni yakho abanye bazoze bangiphuphe bachalaza ngiphuphe ungikhulekele lento ila kimi iwubizo semzimbeni wami sengaganga mina ngenze ukuthi mhlawumbe ngithwale or ngenze ngalelo but mina ingene ngobizo lukaNkulunkulu angisho ukuthi mina amaphutha nginawo no uNkulunkulu angivumela ukuthi ngingawuphatha umuthi iswasho ke into engisebenza ngaso iswasho kakhulu babulela bakhona emakhaya masibambisane sizele iqiniso mina angithwalisi but isithunya ngihlambulula ngakukhulekela ngiyakuzazela nawufuna ukukhonza ebandleni lami oza sikhonze kanye anginankinga angichwenze lutho but masibiyeni kuphi emsamo akhona amakhandlela khona impepho masiphahle sinikele entweni esenzayo into yamanye amazwe iyekele izokucaka yenza into okhuliswe ngayo ukuze ungalungene ehlupheni ekucenga konke nibona abantu bahlupheka kanje abanye balana abantu bakwezinye izindawo engengikwazi ukuthi ngayibeka ngithini inkulumo kanje ngaleyo eceba umuntu manje sekuhlungisinye engathi konke ukuphuza la ngaphakathi kalomuntu olole naye kunyenye into ayenza ayigcaba emzimbeni wakho babule bakhona emakhaya niyaheheka kalula masalamisi manenge uthi uphethe imali ayisekho kuhlungu lokho ngicela ukuthi uNkulunkulu umazi ukuthi uyini empilweni yakho idlozi ulazi ulini empilweni yakho impilo yakho uyicoce uyibiyele njengeziko lenkomo umuntu abiyela inkomo ngesithunywa ehlambulula engakuzambukela khona ekhaya ngicela sibambisane inkanza kwethu sawuphumelela ngenkana ngemandla ngoba ngathina abantu sizophumelela bese ukuthi kunzima kakhulu hlabelela uyogcina kulungile nakimi wagcina kulungile namhlanje ngiyaphila ngumthandazi ngiphila kahle futhi akukho la kufanele ngihambe kwenza khona into embi mhlawumbe ngajoyina icontract 15 years ya 10 years cha sizoza nje ngesithunywa fika isikhathi ngizongidlula emhlabeni ngishile futhi abanye bagcina abantu babe bendabuko balapha abantu ngikho khona ekhaya I love you.